RTI klem bang phu mohon rong pia phan ke ther veka bang phu paklang thek the pulote mohon rong pia phan defamation case pdg pusi ST Morcha East Karbi Anglong kongchun bang longsing tok bipen pachini pon Porpung Sartheti Mung LP School KAEC pen ke lang kapang krevia jok labang so school along ka Charlie Boma klim samaratum kanahok et jiangring Karbilo Charlie Asong Inglong Pho Sertalian Catalan Japan kachesik kachedang Karbiang long along towar krong phli ka salam boma phuthak BJP sai hem along phirangkia mai kangni Karbilong rebier ta ke lang rapera do anaphan kardom pajereglo kardom Pini Karbilong rebier ta ke than ponjia bang Nilisami Josephine Tisopi non bier tang ton par juponik sene Thereni Phaikre Sirkeaparni East Karbi Anglong BJP mai Phurolang Kiling pen ST Morcha East Karbi Anglong Longsing Tok Biatum pen BJP sai hem Bapai Bhawana long Phirangkia mai nipon long Labang so Phirangkia mai long alang ni tumpen kani je ponke inut RTI klembang phumohon rongpi amethang hem along Phirangkia mai nisi alang li hem dam phup secretary dam polam KAEC CEM Dr Tuliram Ronghang siket toy pa koi kipi thom lo pu hele pena pa abji phan supari kipi nange than le phan komarlo pulote nange toy bang komarlo pulote Karbiang lo ma CM Tuliram Ronghang le phan batai ke thom lo thon le phan nange toy ni pini apor ma thedi ni live lesson risk hi ma si ni ninje nang kok ene ni Lapen ke phong thoman dolo pusi akoi ki pipon Lasi mohon rong pia phan ke therdam vek abang phua phan arnisi ni niang bong na paklang thek the pulotang te alang li phan mohon rong pia phan defamation case pinang kok pusi phirangkia mai East Karbi Anglong district BJP mai Phurolang ki link pen ST Morcha East Karbi Anglong district kongchon bang longsing tok biatum pen pachini pon tum puke avi la si la so putak same condemn lo second thing tum condemn bang ke je iltum kaching honai man penge thenai Dr Tuliram Hong CM phanta je akoi people lo je ni phan ke nang apa thi phan batai ke thom nang pa etem lo pula si la so muni ramen prapjin pen pini yang bong alang li jong thenglam koma munit ma jong se haw ha kule niltum si panep ji non mat la son criminal mang pu non ma si action ni nep nai pu si nitum si demand jong si paklang thek thek pulong the party pen si lang phan ke la bang ke itum ke case pena manhani case pi pola bang personal phan nep nang pu amen non pak rang alang li pulumati hoju alang personal ku mane enmity ko mane pen dota hai mane kumama la kapati hileben ke toy po amuni amen paklang nang pola ke alang li non alang li paklang tek te pulote la su putak si nitum mangai manhani case pi po alang po an si paper media long si ninggel mati lage electronics media long se padam lo lage lamso goli lage konane bahi long pen chethano hoy chethan joy joy pokang goli lake rat atheng nu si kapang dak la si komada criminal lo malage komad hile ke orabang kuloma la mangke prabjin pen alang li amen paklang theng na jongo la helo yo ni panang tere bang puno niltum si action ene la so muni pan pu niltum si pan nep ako jong se alang li paklang the jei mone hoja ani je ka pincong wai wai alam pulte lake alang li pan raso manani case pi pun itu mang lalo alam the mang kalau puson awe lang jong si ke theklong ku pune pulong te lake claim nang koi authority pen jong si hiri pulo tang tele hala rat atuman athi alang tum kalili kalang lam pen apa cobai 420 forgery lo madil hai ke jong se ahoga hakson kalipin da kalang pene pule forgery 420 tum matme piju pen lake inquiry pene padu si claim nang koi te kachong tu no nili phanu sa ko pene kam claim po poisa pa nang pinu ne kam long po hente nong po chongthi pone le 420 case lo mati la si lahai pen si tami tarli po nang ko po jong si la tum jong si claim bom pulong te kalili pulong te Pirthea long jara sai le choklem chodam ji pusitame loke thekya kenang sot lapen lo theknang ji pulote loka charli mate LP school along penhenlo LP school along ke langar digi pike kenang sotlo bonta ong dung karbi atum inglongar lok lapen ke rong group atoki do hawara long klim somaratum loka charli awar sai ka dure do bomlang Karbiang long angkang inglongar lok rong group ki do klim somaratum anta loka charli ka pathek je phanpu KAEC pen aning kanwang ta crore tangka padam bomlo Bonsitami loka charli mesenavar sai ke long dunde do bomlang
Lapuson sila khain ko rapho Nilip MSC constituency ka parlo Borpung Sartheti mong LP school alongta Lokachar Lijia Phan Mesenawar Sayavi. Labangso school along Lothan bang James Kumar Inudvet. Alang like Nilipa Sor Madlo Chokiola Tearu Bastia Sor. Lapenke James Kumar Bainong Kilong Le Chiklo John Phoso silo. KAC atum ko PC mathapo. Lapenke Borpung Sartheti mong LP school alongke polling station adim lang. Lapenke school apai song away school aheming hub mesen away. Lapenke school ahemasar nung vak etanglo. School repairing jia phan chini dunde mate ave pusi thanpon. Labangso hawaraklim sumaratum Lokacharli jia phan labangso school anvello. Lapenke duk de daratang se pinaga jok o sumaratum aphana kahe Lokacharli dun jia phan ki sung dokoklo. Lasi KAC atum langdun pame me pulotang te lahayo sung marakai ke nahok e jiangring do tahailo. Peninang pipi mo. Tes la peninang tumhanang tha amastor lo teacher lo wang ver ma wang ver be. Ani wang da wang. Hot pen wang. Hotan lah. Inuven ma ba hini da. Inuven di. Kena Then nang tu amastor men sini mas teacher men. James Kumar bro. James Kumar. Kena sol, kena sol. Masuk ni Nang mana kelas lah? kelas 2. Kelas 2. Antu ni sulong lagi. Antu ni sulong le sekolah han. Tolong dia ada pembelah hendak. Ane gambar han be. Gambar han sinang pipi. Sekolah han ketun te. Nang tu sekolah han sumar bang andolon te. Hisap selah. Hesap sila. Ante non kente. Sini sekolah sigi bang lo mah. Kusun ni sarang mereka. Salang bare. Ante sal kente kena sigi dolon te. Kula dah ni pisah hen. Sal han sigi do. Sam sehat. Kam sem sigi do. Pini jadu mah. Dah do mah sal ke. Mung LP school long ke teacher wang ma wang yang. Teacher paning besi komiti nang do hai bang amat ke direct exam pipo pulo amat aku ne tumpu thulo dam da thamba class nang do thapu pini si bai mande hi bai pusi na ku ka Teacher mah. ala jem kumal hai Ini ke mobile lo bang. mor bar do mande bai pu bang bile Jem Kumar barong kena lan. dak pilo kulwar bugian hai Dah lah visit ke. visit ke belo dak pen transfer ale Transfer lo. Inuven lo di. Invet le ke invet la so jem kumal ke BLO aku CRC oh ya le ala mang ke hai Nang tu sini teng malah bang. So sekolah han malong. Antu ni bidembil lapen kepre pi pondu mah. Uniform kitab. uniform bang ke pi sidhala midimil bang avela Bidembil lah bela. manila so school ke kene non het sia ku ke reng thulang mati aprang hala lo kiti mu than ho bang ke retired lo la so retired amaren ke pastor na pipe del amaren ke non la jem kumar phanang toilo nikan pli lo sitame office bang klembom lo pule he sitame MDM bang no manang chon chela kusinang than Kalau dah school long itu lah JJM scheme pen. Kijun lang aku thak ke kementerian kami sih klem. la ke tuning si klem 2022 Kemana kontraktor? contractor ke hala rensing rong par ka he Singkong kau. dang ni tuma BLO lo sari temu polling lo BLO lo Tang kerja dang nak ke kosong nang tung sing kilong. kaching kilang bang ke mane ni nang thon pu pu le he hala hem tape ne ya ateng ki pi ne he tanang thon thela Penangan kita ang su penang adime kita ang su ang son JJM skimben hai. Tamil bang so putha kana tu kapisi apresal people la kontraktor pan. mane la soda aprang ke ni li phun chi kuri boy he aleng pe na ma soda ba ni ta phun en ho ko be ma phun ching kilong le ta muni bang ke di phui do he phun kuri de bain sita me phun kuri long le soda ni li sim ave phun ave ma samri Kalau bang dah sarthi timu LP school long ke semua bang on bang jadi nak gitu. bang kora truck ni do bon no no ma he Da kene ke polling center. polling center lo Nai tumla. ni lib long polling center lo Nai tumla bopung ri ade. Kan nang tu mahin pen, kadang lagi rong sar budi. kalang Rong sar hin pen, rat pen ke kosong lo bang so school pare ni pan, nang tu mathak ke. ni tu ka ma tha bang ke la pulo he mane non a score hemta be pin lo yo ting da rak lo la ta non la inivel gran po si hala alu plura bunai buli bula akola aberenda lo ngating ta di buli bula le election a roita arvi gi lisoli da police army jum sik saksoli lo li bata ni thom se tom lo angke construction ta nang pipe repairing nang pipe Repairing skim anta aso at pandan pula. abi Tu kala mesi. MSC pi nang pudun. kipu na pg list do pulo non la president
claim rapet presiden ta do yo bahini hi dam le list do na tuma score ong ta polo hitan on putang chonche Karbilo Charlie Asong Inglong Photum non ke bangji jangmini phai hinier ni pen niplia pharman dilai khorsing te rang jutanga klamalong ningkan esegamai pi ingdeng phokep sertalin katalon ponjia phan chisik chidang ponbomlo lapusong si sertalin ningkan mesen pen katalon ponjia phan non amat phan pharu isi pen phan throkkep an tangponlo busi Karbilo Charlie Asong Bokajan District Committee Kongchonbang Nobin rong pi pen pherangke thengno pachini pon Sangti hidi pen project terang Karbilong Rebirta. Ladak ini non ladak edoan perang ke tum an panstami aprang sini tum Karbilo Charlie Asong ahin pen churu pilo kachuru theke nangli tum ladak litum Karbilo Charlie Asong piningan ningkan sega mai pi ningkan phokyap kicok asingkan lo abang so singkan sertalin asingkan ma dak delay along plamong si puman pon pola so kapaman pon along litum non kiklem ke dam bolong nang litum laso khorsing terang jutang along klam delay along na kaum dia pada kangsi ini ladak terang ke nang sitong an hanang litum kadu ngan sami tum Karbilo Charlie Asong hin pen ning kang sam ning kang sama kadom nang pajula lindak ni tum Karbilo Charlie Asong ningkan asek amai pi piningan ningkan phokep kicok lo sila bangso ningkan phokep mate sertalina singkan bangladak dilai along khorsing terang jutang aklam along si paman ponpo lasi piniana bang kini litum la bangso sertalina singkan misen meng pachun ponji aphan par itum fisik citang pon bomlo la pen arni bang non amat nitum ki hok pondo la bang ke April 2 3 4 5 an lasi la bangso aporan aporteng patang ya phan itum pingan donri bang tanglo lapen non Karbi Hemtun sitami non kimpon bom lo lapen dolang ka somse ponji non amat 60% an bang tang kon lo lasi non philang adu we dolang ke non ka somse da do piklang lapen Hemtun sami ladak non ka paklang ponji bang ke ladak delai long sami lapen long ni tum sami kimpon no Karbi Hemtun sitami choklim Karbi Hemtun la son bang kalide ason lasi non la bangso Karbilo Charlie Asong ningkan asega mai pi ningkan phokya bicok sertalin singkan medak so Karbi Hemtun sami choklim si paklang ponpo ladak Karbi hakut Karbi tum ahemtun koson ma ladak thengroi rai tangho boroi tangho lapen long kut kam lapen daklang eng thilun pinokse kaduk we ladak bilapo ladak netum tok pamisi pabon krai po je mo phi apio we tum sami Karbi Hemtun koson ma palai hui bang chini ponji la se hokpet Karbi Hemtun me chok lo lape non amara bang 50-60% bang tang pon lo tang te bang dola silan lo Thereni phai Kresir Kyapar ni Karbi Anglong District BJP mai phula pen ke ST Morcha East Karbi Anglong Kongchun bang Longsing tok biatum pen pherangkia mai nipon labang so pherangkia mai long alang litum pen kapachini pon atengke RTI claim bang photum pherangkia mai nipon si KAAC CEM la pen ke revenue EM atum ki chopang lim et pukia hok li pusi ningje pon lapen ke towar krong phlia long le long hem phu ve katuma phan tangka ki pitang sike onglo lapen ke long dun dia tum do bomlang pulote BJP East Karbi Anglong asa hemanang humri ignon lapen ke long le nam kapalong et je phanang charap nang chitu dun pu pusi pachini pon Anparta Forest Soil Conservation along le krong phlia towar kapar lo along madua bang phie bang phu atumta pata ki pipon ave department along le kana hok do anta compensation atangka ke department mate council atum silong poputa pachini pontu hak beneficiary atum jong si do pulte office long pawang non ke nitum ke theglong bang ke middleman po tum si nitum nang tum long le nang palong pipo company po son do la se ahok hak tum jong si anki nang tuma porialang bong jong si komane company do po jiri piang bong do pawang hoi dak lake ne long le bek lo ne long le long se amuk mondol amuk SK komane bang si ahok hak kota kuri det nang chirai pedet compensation NP deplo nang paklang hoi tai nu nang paklang thi be nang hangjo chop mati kona ne social media long puna ahok hak kompala along le hem pu vek tu nu ta nanta party long juga ju company la sona bela moben pulo mate kona mene long le hem pu long bang si theng pinang che dui nang bangai pohri jono ni to bangai asa ole long lak pol ba lak kep long puje ni to bangai lak isi ini ta chok nang tum chon la sona tum seri chodo la bang asi kalili ka lang lang asi non la tum
survey ke bang cengut ke lah highway mati ang bonglom nang tum thenglong mati highway ke bang lo be ekdom paro khopen up to la disobai ka ana dak ani fishery huddelo thenglong lo mati lason sa kalili ka lang thengpi ke sideme ahok aha ka bang ke survey cengut ke ave asi ang bonglom bon cek nang ko lo mati asi lasona type tum bangsi kedo la dalal po tum bangsi asi kumane yang si nang tum citik sini ci phong bong son dovek pelote bangoi dak nim tum mangarap dun po party tum dulu CM level EM level noho level tame party pe jen ar jab dun po la sinon ka abi si thang obi social media long se hangjo chot mati tapen so called RTI tum la inut bahini tum bang la so phan pensil la tum ke right to income son si ke claim ji puseni ma ba claim bola ma lasi moheta pulo je maximum documented lo na mahala tange not they are not mane basing on facts lasi la silveta alam ta pulo 1971 hosi reserve forest declare daksi lage porta masi hala sot kumane chongtui choba ba kumane lason do pulang tahai mode sta pini non authority tum bangala son ave mati lage non tala do la so gazette ke council pele bonai gele lage government of assam governor la so ri pensi lage non nang tum theklang pole ala so assam government of assam district council forest department ching bai sai pensi hosu claim lo lasi apit revenue village kadok be puisa me dak en edelo council baha so pota do puisa me amunit avedelo hosu ingu si dulu amaga reserve forest pene bang popo ma dak bang ke forest land pole padukong nang pulo dak bang lasi so teng si non un pole EMCM tu la so dak sil beta tang so dak pota chekuri me mati ave mati sona bang lasi la ge la tum pa chobai tekti galam lasi la jitu 5 to 600 crore pusi jong lo mati la mahajon ko lasi tutel non ko an ma poisa nang le dak 500 ta le dak do elo la bang lasi lage pa chobai ke le la dak national highway pen kipia polo bang lo lage asi lason tak tamu hol phan nep nang ku amen non pak rang no alang li pulumati hoju alang personal ku mane enmity ko mane pen dota hai mane kumama la kapati hile pen ke toy po amuni amen pak lang nang pulake alang li non alang li pak lang tek te pulote la su putak si nitu mangai manhani case pipo alang ko an si paper media long si ninggel mati lage electronics media long se padam lo lage lamso gali lage konane bahi long pen chethano hoy chethan joy joy pokang bali lake rat atheng no si kapang dak la si komada criminal lo malage komad hile ki orabang puloma la bangke prabjin pen alang li amen paklang theng na jongo la helo yo ni panang tere bang puno niltum si action ene la so ni pan pu ni tum si pan nepu ako jong se alang li paklang te mone hoja ani je ka pincong wai wai alam pulte lake alang le pan raso manani kes pi poni to mang lalo alam the mang Pinia biar tapan sekang ton ponik lo kardong